Chanchin thakla khom amasan athupite nitak lamda guk apat jingka lamda nga chan curfew umjing mipi kiloi khom na le nun nom phal hinai lo doi ki kap dok zat alenga ki gomin Bible si som guk le segile nui som segile ni walta Vahui TV Vaiphei News and Today Zausi Chibai Simtu VUNGLALNEI Chanchin Thakla Khoma Kim Zone and Committee Manipur State Disaster Management Authority Chairman Lehi Chief Secretary Dr. Rajesh Kumar Inzani Thosu Khat Abolna Achun COVID na sungin kiloi khomna le mipim nun no phal hinai lo dan kisim hi kisun zom zelding ahi ati ahin la benglam ahi le nisina jingka lam dak somapat nitak lam dak ni le kimting hon phal tak dingin thupun chun again hi Dr. Rajesh Kumar in Thusu Abolna Achun COVID-19 na sungahin zuiding dan te chu Deputy Commissioner le SP10 loting taka atop tinga zui thaidingin Thusu Abolding ahi tin le hit sakna ane hi chule COVID dan zui lo te le go na pik hiding ahi tin le hit sakna ane hi Thalim ta tarik somni le khatnia Thusu ki bolna achun SOP dan dung zuya zanda guk apat jingka lamda ngating curfew alak ki koi chu su zobzel hiding ahi Chule haule big to kisaya bolo thailo vai ko na chun mun ong namuna mi som ni ting kipun khom thei hiding in let atak lang hi hun chita da kal som ni leli sunga India ami nui som nga le khat sang som git le git zagit som ku leli wal covid dam doi ki kap dok to kitonin aleng adam doi ki kap dok zat bible si som guklen sagi nui som guklenga walta Alenga mi Bible si som gugle segi nui som gugle nga le zathum pathum dam doi ki kap dok la kahin mi Bible si som nga le khan nui som ku le ni sang som git le segi zathum le pali in ama sa ading in dam doi ki kapin chule mi Bible si som le nga nui som segi le ni sang som le ni zaku som ku le segi in ani veina ding in dam doi ki kap te ahiu ahung tung ding kumkit 2022 Kumbula Umding Legislative Assembly election to Kisaya BJP Cycle Mandala Nikhata ding office bearer chule Mandal Core Committee member te chut khomna BJP Manipur Pradesh President A Sarda Devi in Chela in hun matahi Cycle Chongthua Avenue Munahun Amat Nawachun BJP Manipura State Secretary Paukom Haukip Vikram Khongham Chule BJP Cedar Hills President Thangzamang Kipganin Party Hina Mopu in Hunmat Alahi Chondan Lelamdan Bangzat Ahemte and Komin Kipak Takle Thanum Taka Hun Kimat Na Achun PMJKAY Health Card Joy Diktak Te Chule Beneficiary Te Chu A Sarda Devi in Pik Dona Anehi Tuchunga hin Thil Thak Hill Areas Committee HSC in member Thak MLA Pagit ahung kiloi lut thu ahin All Tribal Student Union Manipur at Sumin HSC Chairman Kinga Committee te a bang thupuk na umzik ahem tichu dakal som segileni tichu ahung tungding tarik guktinga hit sakna hung pedingin at Sumin chilna abolui Works Minister Thongam Biswajit at Kainanuya Thongzu Assembly Constituency nat lesak zika haksat na tu mi te kingin kithupi na apikchu cholawin chi thazing Zani hunile constituency sunga Thongzu Part 2 pichulam park apat adhikari mayum Dauzi Sarma damloke at kol na dingin Minister Biswajit naupa Thongam Surjit in sumlepai kithupi na apikto kitona pheiza leito nga deben kingin le wheelchair khatle pik ahi Ahung tungding dat som September sunga sorkarin mete mayek hautu na sepna lagding chungchang sukfel ahi lawle zi hun tim kigen nunga kipat hin zilai naw pangte to igam sunga
mi pi ten do dal nan na satak hung ding a hi tin mitei mayek TT Supplementary Successful Candidate Association MEMA TESCA Secretary Onanda in again he thula khom tu te to kimu khom na achun Onanda in again na kumchita 2013 chule 2016 na gamwai home to 10 mitei mayek teacher eligibility test TET lak na hun ala umta a hi TT exam na lotin na changte chu how to thading a alak kigen a hitai a hin la tu ting a hin sukpi tin hinai lo a hi zito kitonin 2 January tha a mitei mayek how to zagi le som guk le li lak ding tia education minister in le alal tak langtai National Education Policy 2020 dung zoin primary apat achung lamte mitei mayek hi ziltil na pangding a hi ti hi vai home to 10 azading dolu a hi khonunga ipau khanto sakding itiule ziltil tu ding how to panglawa ziltil na hi mason loading a hi tin Onanda in again he matamdugi lengak na matik chaba maitei mek hairaba oja singi aduga kano contact na mi yang khai muklei hari basing si contact se ngasi phawda ken tawraga tolop amte pidre tolop phangdre ba tha amani tolop phangda lei aduna hojiki matam sida corona matam sida kari chani budget ta yaurasu forest department ki section ke amu koirba matungda adigi finance department ki section ke amu koir matungda section order thoga aduga akhoi si tolop pibane asoki mati wa bai tare akhoi gi manipur government ki akhoi gi major department na phangeba tolop akhoi gi tha pharega bin charaga kai bu na taw akhoi di tolop pibi waidana akhoi mari leinaba department da forest ad da che thaba adu process lor matungda tolop pibane azuna asoki mati kasi akhoi tolop thani ani ahum su jeleba ko Ujik September sangsel me tolo phangdri aduna awaba ke mayong nai aduna yani ma khedi 7 pe se khoi yam thuna phang ba se khoi endi wakari khoi na pamjai mari leina bo authority da su hai ri ba keno CPB na bo hona bio hai ba wafam ba si thamjagi Nikhat cho umding social service kem khatsi Saint Forum 1996 to 98 batchin tunin Churachan Higher Secondary School munin amangwe Igam sunga government school umte hi thingthau takin koi hitiuti thupi mangin social service camp forum general secretary angom cha chingkhei in again hi zi a forum te hin ngamtok sum le pai ki dol khomin pol som le ni te zi school akai topper hung hi chule subject ka topper hung mute sum le pai pi do na nei a hi chule achita sa kum 2000 apat khan zi gul thil ki pa hi ala jing hi tin angom cha chingkhei in again kin hi subject topper orpa singda akhoi satra akhoi puliba taminarakpa imanaba singsi punಸಲಾga khaigatnaba paisa koi tungsan jaraga marudagi matam gi hairiba prakha singduda mai palakpa mahiroi singda akhoi scholarship piduna angang singu uning thagotuna lakpani chainau singbu koi hauji ujik chathariba social service asi government school singi tamba lakpa mahiroi singda laik tambana tana lunan bhaibisu charuk amani haibagi wakholon da paujin da pijabo ina akhoi school sigi haukraba hoigi matam khoina tamnge matam gi wari singdu ningsing jaraga khoina matam du leiba lunan badu ngasi maksu mathok tai haibagi wakholon du da khoina ngamjaba khara khoina khaigat naraga khoina social service pangthok jabani aduga loina na ngasi khoigi lakadori ba mahiroi singda su school sibu mingchat poraktuna ngasi khoina mokhoigi damuk lepi smain tawduna mokhoina su tungda horakadaba mokhoigi masau singdu da sidagi mai pak kami mayam lai khoi mai pak pu election wakholon pawjen pijabo khoi ngasi social service pangthok jabani Kovel pumpi inatu COVID-19 na akipat kiven bit na dinga mimalin ibol thei thilte ho ngai khok thaka bol chi dingin Vahui TV la makipat ini kichilu ahi zite chu ahi le face mask bol jing ding khale khat fit gu kika ka umding mai mit khut sop thing jing ding chule dam covid dam doi kikap thei zo si kikapa na akipat dam lebit taka umchingu hitiu abela athupi te Nitak lamda guk apat zingka lamda nga chan curfew umzing mi pi kiloi khomna le nun no phal hinai lo Covid dam doi ki kap dok zat aleng ki gomin Bible si som guk le segile noi som segile ni walta Tuni ading Vahui TV Vaiphei News si chanchu ahitai entu te zau si labonun mangpha